alar na lam tuang zo a sexy takalang thei turin taksa ti lan tam theina rongkai tur angzonga pressure adon na sat chin dante zep omlavin asoi chuak heng a experience sang te awanga ama a ngong anei dante ngai tha ang o Now panlaya changa apuitlin nu thleng po a lar Selena chuan mipui nga event ron ni le soile selna kara nun aman chaudan chu pon lammi te ngai dan anga thil nuam le olsam ani lem lo thu a soi chuak keini ni ta ila kan tom san mayangem le nge kan beilet ve don Selena Gomez ro hi chuan hun har sa tak tak te lo paltang to in heng har sat na te hi chiat pha na na mang lavin chak takin har sat na te alo ton tlang fo chin ani alar October cover photo a khan Selena hi cover gala an manga Selena chuan adu aya na sa a mi hip thei tura omtir antum na satlu tuk china wang chuan nuam lo ati chen thu a soi chhuakani Wizards of Waverly Place movie a chan lai kha clear kirila khang athil ti zong te kha mi te mole sha thei turin tlang zar zel ani ina sha a heti hian a soi kamimal nun zong te kha van tlang ma a phaulan ani bera heng wang te hian omte po anwam lo chin bom chunga khung be tlat mai ni hiang ka in sia ti ina soi ani ni e Selena chanchin achia emo acha emo engkim mai hi news headlines hot tak ani zel maya Selena chuan ti hian a soya hetiang song han ma chon hi chu mi pakhat ve mai tan chuan affair lo dewani ti in naw pangte ani achanga lar chho Selena hian khang a hun ton to a te khan har sat na sang te asha jeng rualin tundin hun thleng thei tura mal somna adon sang te po a thei hil bik lo Texas achanga thlan chho akania Kovela thom nei lian ber te zinga mi ni ve tura thlan kani a ti in tin Selena hian Disney Channel a tholai khan nasa takin ama a mason na anei thuwa soilanga heiba ka a mei che film chan puite po chataka an theina te an pho chwa china wangin a fakle bokani nima sila music zin kong azo na konga tum engemo za chu mi te hip thei de utura te ma sexy dewa lan angai changle an be se chang te po a om chin thu a soi boka kanina anglo taka thil ka ti chang om bok ti in tun malama athil lo ton to te chu soi langin ka album revival a po khan tlema puitling thil de uhle ka lang tura nor na te po ka donga ka taksa tilang tam de utura ti ni berin ka insia khatiang mi zepu kha ni in ka insia box silo ati ni Kansha chau angin Selena hian kumsom ni pathuma upa ani in October sang ni sompanga khan a album revival ti chu a release ani kha a album ko ma khan black and white colorin thomno in bel manglavin bob khokher chunga thu in a omani kha kumtir lama Selena thu soi kha fans tam tak ta chuan kan la sha chau mai thei Selena hian a music video lo om le tura hi chuan langsar le sexy lu tu ka om adu to lo thu a soyani kha Hetil hi achan ni bera lang chu anaw kumsari mi crazy wang ni inalanga I Heart Radio release party ya khan he a album rare chungchanga zo na le chana anei chumin Selena chu azakhle ani ti asiata achan chu khatia party na a music video Hands to Myself ti unplay wang kha ania heti hian host ashil nge kha video kha in play don ti reng ka shelo ka unaw nu om vea ka unaw nu hne na phei chuan hetiang video hi ka siam to don lo thu ka shil nge a ka ngai dana chuan hetianga thil ti hi atu lo tak zatin ka sia ti in asoyani nima sela he album rare hian anuna thil thleng tam tak aking tela ama soi angin heng ahla thu te hi a album title landan ai hian omje thuk takanei ti in asoyani Rare ti thumal hi mana changa ka du to ania he thumal hi kani na le ni ka du chin ania he thu hian tu te po hian danglam na kan nei ti aron tar langa engthil po lo thleng to ma se nangpo he tiang boka danglam na nei ve thousing ami ni in ngai la ka du ti in asoyani ahun masalam te thlir kirin khang hun lai khan amanu na le a career a khan thu nei na le thutluk na siam chungchanga ajil ru ala puitling tok lo hle ti a in sia a ril ru su khlek dan sang hi ka nga chin hle a engtianga han thunun tu nge po ka sha chuang lo a khir ve chin ani nima sela kani na ka sha chwa nuwa ero chuan kain chuang le chin kamal bik lawani ti ka sha thian ha dam thak ka ti a kapal thlang ngei don ani tin hezin kong hi phur takin ka zo sel don nakin zela po kala soi chunjam le tu ti anni ti in asoi bok kumtam tak tha tha lawa a thorim na ra sangin tuna chuan engkim mai hi adu dan angle ama thutluk na angin akal pui ve thei to ani ti asoi lang boka kanuna thil thleng tele thil engkim ka thu angin ka kalpui theya chuan ka soi du chu kanun engkim ma hian mo phurna la tu kani e ti in lemchan thiam ni bok zai thiam producer le mi har sa ti chan pui chin tu le
tuna phei chuan home chef ni bok Selena chu danra lava chak ani ti kan sheta an hla hit dynamite in chart number 1 hau nu in Justin chuan he thil hi thil poi mole lian tham takani ti in an hlotlin na chu afakle alandan chuan BTS army hian member thar an nei ni in alanga ama chu iseto nge yangle BTS army ti ang pokin Justin po hian K-pop group hi alo du ve hle ni in alang abik takin BTS ten English veka an sak an single dynamite angai thak nu phei chuan adu hle ni in alanga BTS hian an track kar ni chung azona pakhat na ni lomin hun an manga hei mai baka Justin chuan BTS te tun hnaya an hlotlin na chante chu lompuina thu alo tar lang mek bokani I news kal tlanga thu asoina a Justin chuan BTS la dynamite chungchang soin an hla nei zinga English veka sak chun ani thu te ni khat chunga YouTube viewer nga ber record an siam thu te soin history hi engtiang siam tu nge kan ti chuan BTS hi ani maye K-pop group hian khovel huapin music industry record an siam mekani ti in afak thiam le a Justin hian BTS ten heti tak maya lotlin na an chan chan lian tak te ti hian asoya kumtira New York Times Square performance te James Corden tenen kar chunga an zai hauna te Grand Central Station a The Tonight Show a anin lan na tele kumin virtual VMA sa te thataka an che thin wang te ani ti in kanchat angin dynamite hian YouTube video comment tunga ber record an siam boka soi mai haup lo tur chu hela hi Billboard Hot 100 a number 1 hau phangat ani bok Justin chuan South Korean group zinga hetiang din hun top 1 hau thei ma saber an nge nge ti in asoi lang ani ole tuna chuan an fans te zinga mi ani baka engwangin nge Justin hian hetiang tak maya BTS te afak na chan hinita angle Justin hian soizom zelin ahma a an hlati chwa boy with love le on te ang anilaw dynamite chuan American radio station a po play a hlo em ani atibo Justin hian thubeng ver tak po soile in mana jang to in English la ni lo hi chuan radio play hi a hlo meu lo hengwang te hian Billboard chart ta po mutur awang chin hle ti in asoi bokani BTS lampang claim zeptel lokang mandeu khan BTS te hian an pian pui tong ngei man chu ani na chanwawa an ngai thu an soi to awangin an music siam le zel tu te po hi English langvek ani chu fans te po in an be sein arin omlem lo an thom na ilan zia chu kheliam ta a MTV Awards semna a an la hit an perform atang khan kan she thewang chu an perform maluka E news nen anin komna a engwanga English la record nge an ni soilangin hela hi English nge ya sakhian amoi na hi achiang le zwalani ti in an soya he huna an perform na tur hi kar khat chuang an lo zir to thu soilangin an hlotlin na chan ber ero chu an ma ni lo support tu te wang lew lew ani thu an soibokani Jungkook chuan ama sabera chuan chakna tamtak midangte achangin kan hmu a heng bei seina le hlimna kan don zau zai te hi midangte kan pek chwa le thenge kan bei sei limna hi midangte zai le lam manga kan thei to ka lim taka kan siamna achangin kan hmu ti hi kan rin dan ani ti in asoi ole tuna chuan Justin hian ari ro soi chhuak ta boka BTS le Justin te mun khata an chetla live mu chak le be sei kan omem hetil hi athleng thei ni chuan collaboration ro pui takani nge yang le engpo chuni se artist ten anmani artist pui te ne na du sakna an hlan hian mu anwam chin le ani comment sama soi ho tur kan wanga tak em soi le sup mayang Milarte chanchin ngai nom tak tak she fo du ni chuan Milarte news hi subscribe thei lo tu o